voin kan video tura chuan Jawhead kan ti dona Jawhead a hianin magic defense physical defense engemaw zo hi la taila he pot hei thowa engemaw ber hi he chu mil deuh vek ani chung len biga hi chuan fighter emblem a hian a hnuai lam ai zon penetration hi la mai la a thaw me HP polak thei tho rolin ti chuanin festival of blood thi kan langa vem kan nei nan tin ama hi tank anga man thei bok ani tuna kan tank emblem concussive blast hi man thei tani concussive blast hi in damage anei ve a chu second khat dana basic attack hi 125 plus 7% total HP mo kan HP zirin kan nun na zirin magic damage khanei tani maro chu kan thit in Jawhead chu physical attack ani awangin he pezok tai tenacity hi peila fu ne chen pom tho mai thei enga poni se fighter anga man hi chu du thu samani a hero kan lut to nanga graph kan lut pal chu kan video hi FG gaming Mizo shimshima hi kasiam na hilari lo khop maya chu ti chung chuan viewers ten min hut sak sham thina kalom ani chuanin kan hero du te kharon sei la thin tai lamo guide siam tur kha ti chuan chumi ma chuan kan soi ma kan dil ma in kan zon dan tura chuan kan hero du ming kha kan tai panga ti chuan basic guide in Mizo ti in zongila ala om lo chuan kala siam lo tina nia inon request anga ala om to ero chuan ka siam to tina niang ti chuan enge ni kala siam ka siam to ho kha enta ila enge ni khala khang ho khanin kan du zong kan mo zong te om mai thei ni tra ti chuanin ka video hi asira description kha input thlanga ta chuanin WhatsApp group link ka da a join du te tan join zel thei ani ti kha kan share tir bok ani chuan flicker theya petrify te poi tangkai eigis te po tangkai thawani ti chuanin ke chan petrify ka lam mai anga tuna tan chuanin game a lu donang kan video a hianin kan video content a hianin patch note update te engilo te kan da thina kha viewer ten kan hlok pui ngei te po kan han be se a chu ti rol chuanin engemaw suggestion chumi chu titala atha om bange a han tiang chi te om kha chon on soi ta lotin magic dress hi a soi fiana kala da dona tuna tan chuanin a content thi kala bel lo lutuka phoiloi dewa han siam ai chuan ti in kan zir chiang vel ani a chan chu ke chu moba hi ka tuya heteng a pen le survival le chess vel hi ka ti vak lo amaro chu request te oma wangin kan la siam tho tura te po han ngai taila tuna tan chuanin kala bel chian du to ka kala bel chian lo wangin kala siam ngam lo mai chawni video hi ti chuanin ama saberin kan skill up tur chu first skill hi kan up ma saberanga second skill po up ma sakber theya mita kan kalpuya khatiang first blood nei na chance te poni theya ti chuan Jawhead hi a passive chuanin enemy of a fu apiang hianin compression a stack ani chu second thum ta na stack ta voice som lai stack thei ta ni ti chuan has compression stack hianin a basic attack damage hi atina ta ni hemi avoid khat ne ka hi atina ta ni chu a compression damage chu khu void khat to khu stack ta kan mu thiam thoin ka ring tro second khat na khona stack zel ta ni khum ya stack khu khon a basic attack khu atina tol ani tuna khan kan lo mu em ka shelova kan tile lo kanga voi khat a khoina khu 273 a khoile 294 khoile kon 314 a khoile in 334 khoile a 354 375 395 tiang khanin a stack up ta char ani chu a passive venita ani Jawhead chu ti chuan a first skill hi kan thriat angin AOE damage ania hei ti hian a maina capture char ani kan me chung chu kan me top kwanin hemi a vir chung hian a capture char mai ni lu kwan damage anei ta ni ti chuanin ti khwanin a hnai zok lam khu capture char ani helama ka kal hianin a hnai zok lam kha a kap ta ni chu chuan a second skill ero chuan ama hi ti tlan chaka tin shield ta pe boka
tin mi aman non le in mi avom thei bok ani aman che hen te tlan thei ta ni ti chon mi bul na e vakal khan thian tin thei ta ni hei I vom du na la ka tin thei ta ni chu hete iwa me le top ka chon achunga vor got don ta khala ya kha no cd ngan da lok nga ti a ka ti ringa chon achunga vor chho ringa ta omji om lo ta mase hemi iwa mana atlan chak lai ta khian hete an bul na e vadin hian hian han tin son la avom lut nal mai ni hian ma ha in avom hian damage nei boka I anok apas astan ani berang chu hi chuan a ultimate ve thung ero chuanin I enemy here mark ta ni range engemaw chi china hen he mark ta ni chu a enemy mark chu lo inflict ma se a mark fu to chuna tho mai ni ku ti khona ta damage nei ta ni chuna first skill tenente hei tenente po hian a combine vek thei ta ni chu skill se hi mo chulai chu I fiazokin kan sei lo kanga normal mi va uma ivom phaya altini mark zuita tikhan first skill nem chun jam ta ni khatiang kha a combination dan tur chun ani deu berani I ta zonin a shield tin kan che tur chu Jawhead thi na kina item ka soi fia huna thadeu mai oma I amaro chu kan pek tam si lo ani thunga poni se kha ha a basic skills su ni deu maya thil har om lova ma hi crowd control ania I mechi a hove deva ama ku thir lang deu reuni wang konin magic ki ho ma hian chumi wang so magic defense sikan pek ve deu ta chungai do nani eng poni se bil ta hianin bu ta hianin hei hi emo sorry warrior bu te mo tough bu te mo hilak thei ta ni maro chu hei hi rapid bu hi kan soi fia lok duwa rapid boot kan pek hianin ama hi titlan chakani kan hriat angin mase rapid boot hian side effect anei thunga enemy kan khoi emomin khoi apiang kan hei hi enter battle stance atita khu khuanin kan movement speed khu a reduce ta ni hun engemaw ti chung kha min khoi fu le kan khoi fu hian hei atlan muang ta ni chung khu a cool down ron zawa apanga ina tlan chak le ta ni ti hian a khumi khu I side effect om lo na tura ta na chuan kan man khanin second skill si mangla second skills a hian engma boina om velo ta ni I second skills a man hianin hemi ina side effect hi a effect velo khami kha Jawhead chu rapid boot thi atan chor tangkai ve de umai ni tlan chak don pe chon I hetia man hianin I engang ponin I enge ni side effect hi lo instance ma se hemi second skills a man chon atlan chak na hi ati boy phalo ani Jawhead hi chulai chu kan fia tha ome ti chuanin I magic a huata wangin magic defense kan langa ti chuan vampa bloodlust kan langa ti chuan endless battle te polak theya tin blade of heptasis emo hunter strike emo hete po blade of despair te po amil vek thawani chun defense a hen pe veila hete po hian a full build theita ni Jawhead ship chu khoi hina ani a full damage kan en lokang first skill damage ania hei hi 3912 ni first skill damage a hian ti chuna ultimate damage kan en lenga ultimate damage hi 1332 ania ti chun avom hi avom hian 1005 damage anei thunga ti chun a skill hi combinate taila a passive ina a stack up zong nen hian kan en sin do ani first skill met pain basic yang ka beita ni tuna hian ti chuan ku 13.3k ang vela lo ni ta turu khop mai a damage mo tin ama hi cc thalu tu kan team fight ate hei hian knockback skills anei boka kalo sei mai do na kha knockback skills anei ani khami khanin yen lo om khom huk ma sengin under huk mai kha kha cc thalu tu kan ta ni ti chuan imak bu bi khai vom dei thei boka tikhan polte lang ate vom the amaro chukan soyang khanin ivom na dura hi itin ve ngai an bul hnai din huna khano itin ve ngai ti chuanin Jawhead counter tur chuanin magic item a oma chu
Jawhead ni lo hero tang mang hau tan magic item in lu tanga 0 man ania engma choi ngai lawa asira hena eng rong te in leitura lo omang kha le thin taila ti chuan Jawhead hian min vom thei lo ani kan pola Jawhead nei nam chuno kha min vom khan kan ning thei ve thin siamo kha mi min vom tura kha kan in ven lu chuan kan pola Jawhead om chuan magic kan lu tanga all equipment a veilam tlar thla hian a eng rong in 0 ania aman engma ngai lo a le top thei ni kha kan le thin don nia kha Jawhead bi ka choni sila video hi a seilu tukte po hlom ve a seilu tukte po hlom ve chuanin kha kan guide bi ka choni ta sela tuna hian tournament hi kallai me kan nia kan thiat angin I district tournament zanina final kan khel dona pool final chuan nak tuk zana tournament final tak hi kan khel dona ni ta chuanin viewers ten min lo ka video te min lo en sakram sam turin kan in sombok ani ti chuanin ka video hianin ka da to maya granger ka da ma sabera granger tangin han en lo tuna hen ka video hi plus 30 video som thum chuang omani hero hi a basic guide har deuh kan ti turang chi hi a bul tan nan ka da thina ti chuan anon request dana zirin hero ka da le thina ni first sa hero team ha ba kan ya dot le kan ti don nia